الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بك haray ko wonde udditorde ko fii ñaawode gorka Ramadan ara jama fof no tora ɓattagol ga ko ɗum ɗon no jeeya mo wallitoto ɓe mawoɓe onon ɗon no hawri joni aray ko Oustaz Ahmad Ba aray ko kamɓe woni hekkiɓe amiro kamɓe woni hella Anvers ko ceernoɓe ɓe kadi wallitiɓe duɗal ngal Anvers ɓe andi juulirde gono ɗon aray on fof ɗon andi ɓe joni arede wattude konngol ngol e juuɗe maɓɓe ɓe humpita e yoga e ñawoje ko yowiti e Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi min dzalik. Ikhwati wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Are bawa en yettude Allah subhanahu wa ta'ala tawdo leydi e kam ko tagi en waɗi en julɓe ara ide weltanamo kanko Allah iɗen torano nuraɓe meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kisiye kamɓe fof e sahaba e maɓɓe piyaɓe wara tampina fiyo kaadina ɗo ñiiɓu aray ko ɓuri gongude e gongude ɗi fof ko deftere Allah subhanahu wa ta'ala nde ko ɓuri kadi gongude ko ɓuri moƴƴude e peewal ngal fof ko peewal ngal meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ɓuri bonde e piiji ɗi fof ko fuɗɗade ɗin ka diina kama ko fuɗɗaka diina ɗum ɗon ko bid'a ko fuɗɗaɗo haray ko majjere kala majjere ko ka yiide yaata iɗen moɗo Allah e telema majjere. Alhamdulillahi alladi khassasa shahra ramadana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala fi muhkami tanzilihi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكما جعل الصوم ركنا من أركان الإسلام الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5
shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilayhi sabila. Ara yetti Allah subhanahu wa ta'ala hertinan do mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewru sumay. Wano wi no Qur'an makko ko ono yo gontimbe parlama e modo worgol sumay wano dum parlama e mofte andide. Piyodum la'allakum tattaqun. Ko bena inna bejo ono mo hulay Allah. Ko bena inna fiyo hulu Allah. Baik ko fanda ay ayon ko la'allakum tattaqun. Kay do hala ne kam ko do yido to. Ka won kalima la'allakum tattaqun. Ina yetta mo kadi kanko Allah wano wadi sumaye o tugalal e tugalal Islam de joyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki on Islam o mahama e dow tugale joyi. Be janti e der tugale joyi ko do sumaye. لشهر رمضان خصائص كثيرة وأسرار لا تعد ولا تحصى. إن ولن لو رسومه ما هو رسومه تيجي بوي كل ذلك كانوا يبندوا يبوي يكون تتاكو أو أدان تدري موربان. فلذلك أيها الأحباب سنحاول من خلال هذا الموضوع أن نذكر بعض من خصائصه وأسراره. وسبب كون يمسيت إن أتوتو إدر يوتر مندة جانتا غور يوغا إكوسوما هيرتوري يوغا إكوندوجي كوري يسوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل شهر رمضان لأن رمضان وسيلة للوصول إلى التقوى. إذا ترى الله سبحانه وتعالى دولة يمبه لو سومه كفي سومه كيوتورغال يعني كلاول في يوم تكين هيوتو يكبر يوم التقوى كلنا. هاي كلون دوليكو يوتن في موضوع إن شاء الله. جون كلمة رمضان انتهى. رمضان كم ربنا أيه في رمضان. مثلا رمضان في الأرض إذا اشتد الحر على الأرض. رمضان كم في كلين ولكن سبادي موضوع. كم ربنا دينا أيضا نتواعي موضوع حديث مرمى محمد صلى الله عليه وسلم بمالي صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. julde ben ruttide ka Allah subhanahu wa ta'ala ko hono tawata gele koy to koy tampay guleeni ta korte makko sabu ko nyaare ne wuli ko ko bela inni ko wi Ramadan ko parce que angal nyaamu gongol e yar gongol sunna tete ki hordo wo be inni Ramadan gongol mongol ko sunna do zunugaji hordo wo be inni Ramadan fewndum demɗo inde arabu ɓe jonnide rew sumaye hay toon ɗo saari ɗon ko saari golendi ɓe idditir lawrum ɗum hawrdire e onno saari ɓinde ramadan ɗiɗo konngoli fof naari toon ala kulli haali andugol ɗi kodi no anndi onate hino moƴƴi wona enen ko faalanen ko heɓugol Allah subhanahu wa taala wi kon attaqwa. wa min khasa'is shahri ramadan tuftahu fihi abwabul janna وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين وأسعدهم فلا يصلون إلى ما ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. سيسوما أي دم بدين أكم أودتين. دم بدين أبيانا دين أودتين. dambude wanote yitege kadi soke piyon ɗum ɗo ko ginaya wondema haray ko ɗuɗugol yurmede Allah subhanahu wa ta'ala nden e lewru sumaye e ɗuɗugol yaafuye makko on e lewru suma ten noon
ɓe sumaye ko fi on ɗum dambude aljanna ɗe no wuɗitede ko fi yo faalaɗo naatagol ton yo reto golla ko naata ko ka aljanna ko fi on mo ka dambude yidde ngen so katte ko fi waɗa goɗɗo naatoyo yo ala hawɗum ñeññange ɓeeɗo noɓe ɓeeɗe Muhammad sallallahu sallam ɓe maaki iza dakhala ramadan futihat abwabu samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat shayatin ɓe maaki wondema si suuma e ayi dambude aljanna ɗe ɗe udditete dambude yite ngen ɗe soge shayatin ɗi fof ɗi kolɓe ɗi jolke joni ko fewno ɗi jokante yande ko ɓuri kon ko duñata goɗɗo e huugol golle bonɗe koko wiyete kon cheytan kono noon en famede ko fiyum gotum no gata ɗum ara ko lande goɗɗo landoyo awa ko fiyum ɗum golle bonɗe ino waɗa e suumaye tawtare wona julɓe aray ko en andu haha liswa'imina fakat cheytan ko kolmana ko wonande worɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi en alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza e o yaari men nodi wiyete kon cheytan e dow wongo na julɓe ɓe e dow heɓeɓe ɓe iɗi duñaɓe e duñugol so yaa goɗɗo no ama ko cheytan ɗo woni tabbude ngala gonga ngala ya yeeso ngala ɓaawo ɗum en ambugol ngol ko ɗum Allah wiye a famugol aya o ta'uzzuhum azza haray si woni dambude aljanna uddama e suumaye ko heewgol yurmede Allah nden e jiyaɓe ɓe dambude yite ngen soge fiwata goɗɗo naatoy ton par ce que Allah non ɗon ko fataka kanko yo goto naatoy ka yiide yam dambuɓe naatogol yiide wa fi riwayatin iza jaa ramadan futihat abwabul janna rawahu Bukhari ari riwaya ko wondema si suuma e ari dambude aljanna ɗe uddete wa min khasa'is shahri ramadan tudha'afu fihi alhasanat no tawa kadi e ko lewru suuma e hertoji wondema golleji ibnu adama on sowidirantemo ɗum noon lewru suuma e to hertori ɗum ɗon ɓay ko ɗum wonde wode fi muɗum e bayanaji men ɗi e heewi yewtude ko waɗɗoɗo suumaye ko nandi ɗum e wori ɗum ko neewi hande na ɗum wonde wode fi muɗum kono gata natora ɗon koko suuma e hertori kon e gulloji ko won nder ɗon kon ino tawa noon e ɗin yani golleji ibnu adama ɗi ɗi sowidirantemo noɗa ɓeɗe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wondema kullu hasanatin bi ashri amsaliha ila 700 dhif illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bi e fo en andi soni yoni président on noddi ministre ɓe fof o joni mo kala salaire mum on ha o ɓeyni o wi an aɗa ɓe faala e yiiɗum e bureau an on noon o yaha toon président on jonnamo tan joddi makko ɗi ɗum noon haɗa holli on dema on no mari martaba ɓuuri heddiɓe golle ko ibnu adama waɗi fof joddini kanko o wodani Allah yoɓaymo wala andi konno hen dorto kono ɗum ɗa o wi illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bi si wona koɗo kan ɗum ɗon ko min jeeyi ko ɗum yoɓata ɗum ɗon holli wondema suumaye ene mari martaba gollugol e suumaye ene wondi e martaba haray golleji ibnu adama ɗi ɗi sowidirante on tigi ka suumaye gollu onete fiyo goto sa golli ɗum ha sappo ha temeɗe jeeɗiɗi ha ko ɓuri ton kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yoɓoyowo wa min khasa'is shahr ramadan anna man fattara fihi sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'imi min ghayri an yunqasa min ajri as-sa'imi shay no tawa kadi ko lewru suuma e hertori wondema si a taƴini yani si a okki goɗɗo ñamete ka suumaye fattara ko taƴingol aɗa kulli haali andi yo tun a ñamete on ƴetta jonna on tigi si o taƴi ɗum o si o taƴi ha o gayni o ñamoyi après o fof ko taƴingol gonta ɓe maati wondema si a taƴini goɗɗo
ara ma nyata ma do taji gongo mon tin taji suma e nyawma na do ko fana ko sa hunti ni go si a hunti ni go do suma e haray ga mari embere baraji ko kanko mo hunti dawo o mari fino a hebi embere baraji ko mari ko dum ala rutude baraji makko kanko mo hunti dawo ko ka jare ma pa men on do mana si a hunti ni go do suma e ida mari embere baraji ko mari ko kanko wodo haragadi fi a hebi di baraji don dum ala mo rutude baraji din kan dum do walli wonde masuma e no mari martaba molana do pagado non hani etade o huwa ko moƴƴi ka suma e ɗo wono mari ɗen noon aadaji hakkude meɗen ɗin noon ko aadaji islam neldidirde hakkude meɗen par ce que neldirgol ngol kadi ko tokkay ɗum yenɗa ɓurtay ɗum e ɓandude digol hakkude julɓe ɓen hay ɓen andi ko kalano e to e suuma e nelda ɗe ɗo kala ko yiwɗa moƴƴere mum waɗa yawo mum waɗan moƴƴiɗi ñammina horɓe ɓen tentini noon ɓe yonɓe kamen Afrique ɓe kanama jeni mum moƴƴa ɓayde andi kono ɓe woni ton wona fi ha hertinanɗoɓe ɗum ɗo kono haray sa yi wono arare ɓen aɗon jini e piji ko ɓuuri en enen ga numa meɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam maɗi man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi min ghayri an yunqasa min ajri sa'imi shay hasan sahihun rawahu Tirmidhi wa ghayruhu ɓe maaki wondema mo huntini goɗɗo haray mo mari emɓe baraji ko mo huntini on mari kon hara kadi ɗum ɓuytantaki mo e baraji makko ɗi hay ɗuuɗi wa min khasa'is shahri ramadan anna fihi laylat alqadr allati hiya khayru min alfi shahr no tawa kadi ko lewru suuma e hertoyi wondema hino e nder mayru kayru lewru suuma e ɗum jemma wiyeteɗo jemma darja tawɗo jemma goto on hino ɓuri lebbi wulure ɗi tawa laylatul qadri ala e muɗum wa hiya laylatul mubarakatu allati yaktubu llahu ta'ala fiha ma sayakunu khilala sana ko won jemma woni mo Allah subhanahu wa ta'ala windata e makko konko watta e ritande fof don hani ko go wi inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr wa ma adraka on ɗon ko mawningol jemma on laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr on jemma ɗon ko jemma darja jemma wonduɗo e moƴƴereji malaikaji ɗin jippoto jippito tanazzalu ko wama tigi de wondi e malaikaji gogo wonate goo gaaka leydi ya kono arayɗi ɗi nden ñamde ɗin noon ko alata ɗi ko spécial fi laylatul qadri o haray heewi dowe leydi ɗi no tawa kadi ko goɗɗo duwa wadde faandol ngol on ɗon jemma e waɗugol golleji moƴƴi wono noon kadi yo goɗɗo reeno kadi e wadde ko woni nden ñamde par ce que yo andu haɗa seedeɗe ɓen no ɗuuri e hoore on tigi ko malaika jippi heewi e leydi ɗin ɓenɓe ala golle sina waɗugol ko moƴƴi dara ko moƴƴi windoɓe kadi ñande haray iɓe ɗuuri masala yaani ala kulli haali haray ɓe heewelinni ko ɓe seede joni noon ko ɓe seedi kon kamɓe ɗum noon ko seede timmuɗo haray wano woni noon on tigi hino haani etade huwa ko moƴƴi nden ñamde wano noon kadi o haani etorade fi walla o waɗi goɗɗum ko woni haata ganno seedde hoore makko wonno jemma tanazzalu malaika jippoto e makko jippito wondude seydna Jibril Allah jantimo ɗo lil ihtisas fi hertinangol mo jonnamo dendugal ɗum holli ko jemma molanaɗo jemma daraja jemma mo tottoɗen albantaale ala hawɗen e makko kono noon jemma imo moƴƴi ɓuri leddi wulude haray mo hawradinama e onɗon jemma e golle ko woni e makko kon haray imo wawi so wuuri yani hono wiyete embere joni on wonote on leddi wulude ko walati mum ɗon e ndewi wuurde fiɗuga bayanaji men hino yahi embere duuɓi capanɗe jeetati e tati e masal wona lebbi tati ni joni noon zaman men kon ɗo hande no fanɗi heɓo ɗin ɗon duuɓi haray ɗum ɗo ko holli ko wonɓe wode kon ɗo fof ko duwaɗe wadde ala noon no taho ko wertanagol Allah subhanahu wa ta'ala
newna do en tawi lewru sumay dum ko moƴƴere molanade ko fii si goɗɗo huwi ko moƴƴi e lewru sumaye ko baraji ɗuɗi yo may nawɓeɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande go ɓe ƴewata minbar Jibril ari ɗon o yeetiɓe o wii wondema kinal neɗɗo rugama on mo ngala Muhammad sallallahu alaihi wasallam janta e tawi mum o rokki julde e maɓɓe Jibril wi'u amina ɓe maaki amina yani ɓe hewtaw ɓe amminidade tati sahabaɓe landi ɓe ɓurnum ammino joni ɓe sifade ala noon ko on ɗon immo on Jibril wi kinal neɗɗo on rugama ka bullari ine andi noon on kinaya ɗon ko angal teddugal si kinaɗo ɗo rugama e bullari haalede moƴƴere woni o mara o kinaya angal teddugal rugima anfu imri'in zukirta indahu walam yusalli alayhi faqul amin faqala amin wa qal rugima anfu imri'in hadaratuhu asiyam aw sawm ramadan falam yughfar lahu faqul amin faqala amin wa qal rugima anfu imri'in wajada ahadan min abawayhi aw kilahuma falam yughfar lahu faqul amin faqala amin ɓe maaki wonɗo Jibril wi yon sallallahu alaihi wasallam wi wondema amin la tati ɓe maaki amin ɓi kon sahabaɓe landi ɗum o wi wo Jibril wi kina neɗɗo rugama on momi janta e tawi mum o ronki julde yam ɓe wi amina ɗimmo on mo suumaye tawi ɗum tawi mo wuuri o ronka yaafede e nder suumaye on ɓe wi'u amina ɓe maaki amina tammo on tawɗo mawɓe mum no wuuri goɗɗo e maɓɓe maɓe ɗiɗo noon ɓe faato ɓe acca mo ronta julmaji maɓɓe ɗi yamba o kano tawade ginal mo ruka ɗum ɗon holli e wondema ɗiɓe piji ko neɗɗo ɗo renagode muɗum par ce que haray moƴƴere no woodi e muɗum ɗaɓɓugol baraji ka suumaye julɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ɗaɓɓugol baraji e juuɗe mawɓe mum ɓe ala si feƴƴi ɗon o jemma ɗen to gadi ɗo kadi wonɗe woodi fi muɗum moƴƴere no woodi e makko moƴƴa haray si woni goɗɗo newannama tawigol on no jemma haray yo wattu hakkil par ce que baraji no woodi e mum moƴƴa gontiguen do ayude ino tawa e muɗum ɓe maaki wondema man qamaha imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara kala on darniɗo juulugol lewru suumaye masna ɗum dariɗo e on jemma lertu kadi ɗo imanan wahtisaban ɗo kadi ɓe addi sart haala kawni mu'minan muhtasiba haɗa kanko neɗɗo on ko gonɗinɗo yani e fellutol wondema haɗa baraji ɗin ka Allah par ce que no darori noon ko fiyego wolɗi sartironno ɗon ghufira lahu yamantemo konko arde zulmaji makko ɗi fof joni noon ko dasmi wiwde si goɗɗo tawama lewru sumaye ɗo haɗa yettu Allah moƴƴa par ce que ko lewru ndu zulmaji yimɓe yamante on tigi kono ko on tigi rewi sartiji ko wiya kon ɗo man qamaha imana muhtasiban hadisi jimmoɓe maaki man qamaha ibtigaaha summa waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara kala kadi on garaniɗo e on jemma danja ɗon hana ko daranimo ko fitewgol baraji ko won ton kon jemma on baraji ko won ton kon o heɓi ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara fa ya lahu min amalin qalilin wa ajruhu kathirun wa azimun inda man biyadihi khaza'inu samawati wal ard kawe ko wodani oɗo jemma e golle seeɗani on tigi heɓa badaji ɗuuɗuɗi ka hongo ka on tawɗo kanko koye juɓanete koye bawɗe makko ɗe woni magasinji kammuko e leydi e fof yo Allah ɗo newani holko suma e hawdana e daddugade wa min khasa'is shahr ramadan kasratu nuzulil malaika no tawa kadi e ko lewru suma e hertori ɗuuɗugol jiɓɓatol malaikaji ɗin qala ta'ala tanazzalul malaikatu war ruh on wawi holini muɗum nane ɗum ɗo kadi ko tawa ɗum e ko neɗɗo ɗuwa wattude hakkilo reeno ka jippatol ɗannangol holli ko moƴƴere moranade wa min khasa'is shahr ramadan fihi aklatu suhur
التي هي ميزة صيامنا وصيام الأمم السابقة. Utawa kaya ko suma hertori sulla gongol. Gol sulla gol ko dum sentire hakkude korka men kan enen e korka ben mofte feytude. Do non ko pere mo na de do ko wonde bi mudu. Ina wodi e zaman men do di e meden hore be jemma. Are barka ki moja. Parce que sulla gongol do ko dindine ko yayi mo sulla. Sa e sulle on non. Ko si hewti ka subaka juude ha hewta sera sulla. Jono si awari ke jemma masala e zero ana gantuna bude ani ke wonde ma an ay moyta ko masala amara tan hara e hori jem asu gila ka warta ron ila hori hade nyan jonno be maati wonde ma e hadith go tasahharu fa inna fi suhuri barak jonno be yani ana wada dum don hay alum tigi en dama de wadi ke non jemma o ki ma de usul wala o ri jemma o do jemma go na go na do islamin o tigi jemma usul lo hay ko ya ka ya nyam wala ma dum du fando hay ka ya dum dia hay yo isulla hay wata na ya ke dum do Are do watana kido modja on tigi yo tewni ko on jikko marma ara yo sanzumo o eto o yimmo on don sai usullo nyama goddo tewni ko margo nan ara kale dum ko ya dundi ya ndiyam tan taw tigi ko anni yo fi so la gongol e nyente ko sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina tawa kadi e ko suma e hertori kabe maaji do faslu ma bayna قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وسنتي حق لكور كمان كان يكور كاي مجسدين كو سولا غونغول وقال عليه الصلاة والسلام تصحروا فإن في السحور بركة ومن خصائص شهر رمضان وقعت فيه غزوة بدر الكبرى وطبعا كان يقول سوما يهرتوي جهاد أرانون كو سوما يوان جهاد أكل جوبة يهرتوي أرانون o dero do suma e wanno jonno do kadi sahaba do be woni haade do be arbe hoyi ena non hande de mari na le mon musude na marma ngare ka le mudu wata horde ma nange no wuri ma ko ni be do no e habu jihadi no walede arbe hoyi e watana hakkil ite woni de do be de ke be habu jihadi hadi na kan katini kari en do enen en hende katum e do albirade ay si woni wala na be do way non andi ren ko e nyenti no hale ma be marre. ومن خصائص شهر رمضان كان فيه فتح مكة شرفها الله تعالى نتوى كدي يقول سوما يهرتوري فتح مكة وكدي كوالي كلو سوما ثم كدي ولي ونما لو سوما ينمري باراج تهب من جنبول yo kala eto ka suma e do o labbini ande makko o duuba e kala ko wonno huude o ande mo do suma e fi ala ya ko suma makko ne ko tejji wala bay bay ko dum do woni faida on der fatu makka ko wali ko suma e wa huwa fatu alladhi minhu inbasaqa nurul islam sharqan wa gharban o fatu makka woni ka andara islam o saagiti e leyde de funange dirnange dina kan hebi dole Allah subhanahu wa ta'ala o wal malaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba be hadina kam anti lendi ko furnage yirnage wa dakhala an-nas fi dinillahi afwajan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-wasaniyya wa shirki al-qa'id fi makkah al-mukarram hay bayoni fatu makka o wadi Allah subhanahu wa ta'ala o okki malaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebu gol dole uddutugol yani leydi makkadi itta sana wonton e shirk leydi ndi woni leydi attata ko ɗon ndi wonate capital fi l'islam wa tammat ba'da futuhat al-islamiyya fi kulli makan wa min khasa'is shahr ramadan anna al-umrata fihi ta'dilu hajjatan ma'a nabiy sallallahu alaihi wasallam fa fi sahihayn qala alayhi salatu wassalam umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw qala hajjatan mai to tawaka je do suma e toy umra on e suma e
ɓe maaki wonde mam waɗi umra e suuma e hara en wayato hajjidi e maɓɓe ma saɓe ne fota e hajji kama jaa hadis ɗon kadi holli en wondema e goɗɗo eto so mari ɓuuɗi o yaha o hajjoya tentini noon enen wonɓe Europe ɗo ɓayen fof en handi koɓe joɗoɗen gal si Allah nananima heeɓiɗo jawdi ƴettuɗi yaha lawtoya e zunubaji ɗon haaɗi laaɓa fuɗɗoɗa taw hajji on ɓay si Allah nananima o ɓoyima ɗo kaydi hayde handi ko heddi komi ɗo baqi ɗon on ti yewo hajjoya so hajjoyi o eto heɓa umra hay ko gooto waɗaɗo nder sumaye on o eto foɗon hani hajjude kono hay no woni pido kadi ƴettunaɗi e muɗum wa min khasa'is shahr ramadan annahu sababun min asbabi takfiri dhunub wal khataya قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. فتوقع ذلك ما يهرتري وندما كايرو كنت سبو يافane goɗɗo zunubaji makkuɗi e goof makkuɗi ɓe maaki juɗɗere en jowi hakkude majje hakkude juma e juma hakkude suuma e suuma e ɗum ɗon ko wonno sabu ha goɗɗo yafane zunubaji makkuɗi kono noon ko so woɗɗitike mawnuɗi ɗi to ko siɗin ɗo sabu suuma e on Allah yafotoɗi wa min khasa'is shahr ramadan anna fihi salata tarawih haythu yajtami'u laha muslimuna rijalan wa nisaan fi buyutillahi ta'ala fi ada'i hadhihi salat to tawa e ko durtuma e nder tori wondema ino e mayru salatu tarawih julde e holno wiyete naafugol ngol ɗum gaddaɗa ha julɓe momodira e muɗum worɓe e rewɓe en toppigol noon fanilla ɓay en andi sina suuma e naafila mo kala men ko julɗo feere feere yo noon ka suuma e hawtede naafe ɗum noon kadi ko suuma e ɗum hertori wa min khasa'is shahr ramadan anna al-a'mala fihi tuda'afu an ghayrihi to tawa kadi ko suuma e hertori wondema golleji ɗi nder suuma e ɗi sowindirante on tigui edi yaade go warana suuma e falamma su'ila sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal qala sadaqatun fi ramadan ɓe maaki ɓe landano ko honno sadaka ɓuri moƴƴude ɓe maaki sadaka e lewru suuma e sadaka e lewru suuma e hare en wattana e hakkil ina an gabbo inni wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun kala on danɗaɗo ɗawre wonki mum ala ɗanɗo woni malaɓe ɓe walla kadi on tigi yo ittu guddan suuma e ko laɓɓinay ɗum kagaɗo wa min khasa'is shahr ramadan anna an-nasa ajwada ma yakunu fi ramadan wa hadha waqi'un malmusun fa najiduhu al-ana fa fi sahihayn an ibn abbas radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان نتبع يقول فما يدرك لوندم هاري يتبين إنه أكثر من كذا فما يدرك نقول لك كيف يدرك ابن عباس كل وندم قال محمد صلى الله عليه وسلم حديث لا تنظر في كل أنه ويكفو أكثر فما يدرك فهمتني أتوا ولا أقول لك مصدي ومن خصائص شهر رمضان أنه ركن من أركان الإسلام ثم أعتقد lewru suuma e hertori wondema ko tugalal e tugal l'islam de wonno noon kadi a nder Qur'an kadi ko suuma e ɗum janta e lebbi ɗi fof nder Qur'an lebbi ɗi jantaka e refleta a Qur'an to kadi fedde jantanta to ɗum kadi holli ɗum mari martaba molana ko tagan dowa wonnote watta ko laajide muɗum wala yatimmu islamul mar'i illa bihi faman jahala wujubahu fahuwa kafiru قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب إلى آخر الآية. كلا يدل وقت الوشومة على كوكيتر بس هو يدي تقول على الإسلام ده هذا سنو كويانين. وندك دي شومة وتقول على الإسلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث مجمد المقارن. هناك يقولي وانت مسوما يرمي معك ومن خصائص شهر رمضان كثرة الخير وأهل الخير وإقبال الناس على المساجد جماعات وفرادا نتوقع يقول سوما يهتوري كل مؤمنين يمد ولا يتفق مؤمن يفوت كل إنسان يأكل جانو يجولويا غوتا ما أكل جماعة مما لا نجده في غير هذا الشهر العزيز
ko tata haray si wona sumaye yiyata ɗum eno ɗuuɗiri noon ha kono noon wa ya lahu min asafin wa hasratin wa nadamatin an najda الإقبال الشديد على بيوت الله تعالى في رمضان أما في غير رمضان فإلى الله المشتكى فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. علي وطن حقي نودي وقت بريبي أن وقت سماية علي لم نوني يمرأي الله كسماية سماية تكي علي جلكم علي كوبي maka watana hakkille muɗum taw tigi wonu ramadaniya kono yo wonu rabbaniya taw wonde o yerewo Allah ka sumaye ɗum wonde o Allah e saaji ɗi fof ala ɓe ɗanino seeɗa ɗe wiɗan sayi on himmantike ɗo kono miɗo mari ɗum yewta ko yowodiri fi asrar on mbiɗa andi ede imam o ƴettude yewtere anden ɗo seeɗa kono ɓe parlamaɗan tondude ɗo seeɗa haɗa no tawa eko yewte timum ɗo joni koko wiyete kon asrar mbiɗa ɓendino asrar ko gundoji wonde e nder lewru sumayeri. ومن أسباب شهر رمضان يجعل الإنسان قوي الإرادة متصلا بخالقه. نتابع كذي. قلنا لبوني أسمعه وندم ولا ينتهون كو تيل كو سمو فانا كبقول بارا يكون لكم كالله مكان وكلي تمين ويهانا وياين أكتراين وكلي فيهم فيه وهو بارا يكون كالله. متصلا بخالقه مجوكم لكذي أتغلهم. بس سيدي زمان كبيركم ما يعني الله رحمة تكين. Oni majuro. Ema wonde ma asiyam nisfu sabr. Oni ma masala samaki. Hor gongol ko feccere munjago. Ala no wiye inna Allah ma sabirin. Ala no woni e munyibe be. Hay ɗum ɗo ko gundogo wonɗo ka sumaye. Ɗiɗi on dasum mufidum fi siyasati al-mar'i li nafsihi. Sumaye kadi gundogo on ton kon haray sumaye ko dasu nafo fi yo tagaɗo waw gouvernude wonki mum ɓay a yari ndiyam tawa a watan a yarde par ce que ɗiɗa wawi wonkimaki ha jangiɗe ɗina yayam donc a wawi wadde politique ha politique hakkema e ay wonkimaki fiyata ki waɗi ko waɗete ko kam tigi ki faala ko harana ko Allah subhanahu wa taala faala ko ina tawa kadi e muɗum yuftahu laka babu tawba. Gunol kadi wonde torki wondema dambugal kuuɓiyangal haana ɓurtana on tigi lewru sumaye ko ɗum janguɗen ka aran dambugal ndiyanno harayno uddita Allah wi are ɓe maki hadisi ko ya baqi alkhayri aqbil wa ya baqi alsharri aqsir wayoɗa ɗo moƴƴere ar wayoɗa ɗo ko woni ɗaɓɓendina oto waɗi no tawa e gunɗo wonɗo toon no tawa kadi gundoji wonde sumaye ramzun litta'abbudi min suratihi al-ulya wa riyadatun ala hijri al-lazzat. Sumaye kadi gundo konto kon kadi yani ko maade e dew onate e dewangal e maadeji muɗum towɗi kañum kadi e ekkintingol wonki mum tan taɗagol daga meeji tawaynori ko daganiɗi on tigi musidɓe julɓe so woni goɗɗo naati ka duuɗu mum kanko ɗum kasuduma hino ndiyam hino ɓuleji ono nini ni ha ko sumaye ndiyam no woodi kono a wata kettude yaa est ce que naaka wonki men oɗo yaaganoya aɗa wonki men uɗat mama sa sallam naaki man lam yada qawla zuri wal amala bihi wa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu kala mo accaade konngol fenade e gortirgol fenade haaju Allah alaa ko teddi ko ñaamugol e yargol ɗum holli e wondema ko assawmu wasiyam ko yottigi hooru o mara kadi hunduko makko kon e suuma e sona ɗum bonnanama tiggolle makko de an a hoori kono a yaha e fenoya a waɗatine yimɓe Allah a daga e ko on no hoorata ɗo e wattana hakkille de toɓere ko moƴƴa par ce que ɗum ne heewi zaman men mo joɗagol ɗo e place ko yimɓe ɗin onete fottata wona e jowgol ɗo yimɓe ñalal ngal fof aɗa yaya hoorari Allah wi e wondema ko e janggoran no waɗi hadis ngala sallallahu alaihi wondema as-sawmu wal qur'an horgol e qur'an holli wondema sawni an amana de wala e qur'an janga jatoɗa wolgol fi yimɓe no tawa de gundoji wonde suma e yadma shahawati jismiya wa ruhiyya
sumaye kadi ɓoɓay tuuyoji ɓandu ko woni kawtikin kon e tuuyoji wonki kin fiyoki wono wonki e ɓandu Allah subhanahu wa ta'ala yi ɗum kadi ko gundo wonno nder ɗon no tawa e mum kadi yoɓde kon nufusa min asari l adati wa yuharriruha min raqi shahawati sumaye kadi e laawina e wonkiji ɗin immorde e aadaji rendinaki naɓaki faade e yaani honno wiyete e mattakan kaako tuuyoji par ce que tawi woni wonkimaji ko kifaama ko gayni naaɓuki waɗata par ce que ko ɗum Allah wi yo waɗe ala a waawi a rendiniki immorde par ce que hay joganowo e nder mattakan kaako ñamgo tuuyoji ko a rendini kana ɗiki e ndiman kaako ronkude wadde ko kifaaraako mustashfa zamaniyun yajidu fihi kullu maridin dawaa da'ihi sumaye ko labtani zamaniyankeejo embere en non balɗe kontaɗe kala nawnuɗo heɗay ɗon lekki namare makko de ko sumaye wa innaha la hikmatun an kana shahran qamariyan liyatadila jami'u nnas ɗo kadi ko hikma goo wondema lewru sumaye ala diidu e leddi meɗen enen on ala leddi portoɓe ɓe par ce que ni wona ka men Afrique to Guinée yanaɗen ton raɓi ɗi ɓuri ɗo enen hiɗe juuti ɗo noon kene hooreɗo kamɓe ton raɓi enen gano juuti ala e satra ɓas on wiyoma kala heɓo ko juute ko raɓɓi gundo mum onno yurabbi nufusa makarimal ahlak sumaye kadi ne'ay wonkikin heɓugol jikkuji moƴƴi ɓay sa wawi hunduko ma kon andi ɓeyde kuɗa hunduko ko hendo sa wawi hunduko ma kon sumaye a elti wonkimaki ɗum ɗon sumaye maayi hayde andi kono warta fiya wonu taga juɗɗom Allah subhanahu wa ta'ala on o yi safinatun tahmilu rakibahu ila taqwa sumaye ko laana rondo toga waɗiɗo e makka on kala mo e kurol Allah kala natuɗo e makka hoɓa e kurol Allah janguɓe wi ramadan huwa at-tanqiyatu wat-tafwiyatu wat-tarqiyatu kono ne tanqiya hadis o ɓe maaki e wondema man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haray o laaɓi zunubaɗi ga liman makko o haray sembi par ce que o laaɓi zunubaɗi so feƴƴi ɗon wattarqiyatu haray ko golle moƴƴe woni gollul Allah wi en ilayhi yas'adu kalimu tayyibu kono noon wal amalu salihu yarfa'uhu huwa subhanahu wa ta'ala haray ko kala subhanahu wa ta'ala o yaw ko ƴawgol haray ɓe maaki e saare on hewtiɗo ɓe tiɗɗi onate iniɗan seeɗa kono tandini haray ko yewta kon miɗe andi haray famike seeɗa alkawara famike haray suumaye ko ismun jami'un li kulli suwarin birri fi hadha din haray suumaye ko inde moftude e kala moƴƴereji ɗin e kaaɗo diina iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en e lewru suumaye e ko woni nder ɗon ko moƴƴereji ɗin khitaman فشهر رمضان هو شهر القرآن فعلينا جميعا أن نتقمز في مدرسة رمضان لنصل إن شاء الله إلى بر الأمان وهو الطريق إلى الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان